Tauranga City Council has decided to hold an independent external review into the deadly Mount Maunganui landslide. Police are leaving the site with all 6 bodies now recovered. Councillors voted for the external review over a rapid internal assessment by a senior staff member with no prior involvement. Councillor Glenn Crowther says while it would take longer, it's worth doing right. I would say this is the single most important issue that has ever hit Tauranga City Council. Meanwhile, the families of the victims are having one last visit to the campsite today before it's handed back to the Tauranga City Council. An illegal meeting, a breach of tikanga and a president acting without authority. That's the claim from ousted Te Pāti Māori MP Maria Meno Kapakingi's lawyers as she challenges her removal from the party. The High Court at Wellington's hearing the MP's judicial review today after the party expelled her for allegedly misusing party funds. But her lawyer, Mike Colson, alleges the meeting to expel her was not held in line with the Constitution and claims President John Tamahere's term had expired. Ultimately, a political party which was created to fight injustice has visited a serious injustice upon one of its own, this Kapakingi. The cost of living for the average Kiwi household isn't rising as fast as overall inflation. Latest Stats NZ data shows household costs increased 2.2% in the year to December, below the headline inflation rate of 3.1%. Here's business reporter Michael Sergel. Pensioner households faced a steep 3.8% rise. They tend to be homeowners without mortgages who've been hit by rising council rates. Lower spending and beneficiary households also faced steeper price rises. By comparison, high-spending households only saw their costs go up by 0.8%. That's news. In sport, Englishman Justin Rose has gone wire to wire at the latest PGA Tour event in San Diego for a dominant win. Rose has won by 7 shots, finishing at 23 under the card after a 2 under 70 final round. There was a 3-way tie for second, but no player came close to Rose for most of the tournament. Guys are coming up to me in the locker room saying, hey, what course are you playing? I'm like, I don't know, but hopefully I find it again tomorrow, you know what I mean? And obviously today wasn't my lowest score, but it was a good score. I felt like I played well. I felt like I did all the right things. I felt like I didn't sort of get myself in any predicaments. Super Rugby will trial 5 law innovations in the new season starting Friday week. Among the changes, refs will no longer be compelled to automatically issue a yellow or red card to a defending player when awarding a penalty try. That is sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Vokulu amo. Vivilenga nga fatalo fancho fo ile ding vang ola woli ding yola so nga fu ala so luo le ding masino February lua fe luono ile mai mo le fa funga anga alle pa yema le manu le tatu tro lo fenga ye manga wenga tutu ba faiva lo filima ole nei fo ia so amata ole ding ya vinga so mo ole masina lo na luo ole ding fo i tsanga ono le vena sa fenga ye mo tanto ile dava yeso tu ala yantu ya michel le po fa taile tu ole wa mo sina timu ta wa vai tu ile pefu ya ma ta tu ba mai na ile vela pe ona ta tu la ngoda ina te le yeshe mo ma se mano lo ile po ile timi to fa ile ta tu tro ya ile ma lo so fu mo wi ma la ngi ma tu lo na tu fu ma la vale tele fa na wa onga e tanto wa onga tulanga mo ma onga tulanga lo tono New Zealand ya Michelle va tanto au kila di dei yo le da fo ja pena ya ma tua e toyanga ya to biki le fana wa onga ile timi tu wa ya onga ya wa mai to wina fo ya le amatalia fo yo onga mea ale tele kolisi ole a wai ma failo la tu sao ile tanto fa mo fo ile le party fest le dei fo i to sanga lua fe lo se folo maleono. Ja, ole programma ole woli ba fonga bua fa tala fa to ile ring vai ngola woli la mai mo ile nga tele ole fa fonga anga ile ring vai ngola woli ma lo le sui fu mo wi ma le langi mama mo fa ma lo telenga ya ti e pe ore ile to ma tanga mai le down le la si ri me fo stimulating ma want to level down to ba dai si jullie voor ele July 5 la o le ding sui le semba fa ta si mele fianga ya li an to sevema por la mele ga ga fo favor to te ba fu ta si jullie July no ile fia na nei wat talvan twele ding va ngola o le telinga ya to veve ben mele fo to o le ma to be dai kle stitch me wheel to sing fo ja ka ile vanga e malanga ya foala awa ma fa wa we le nga wenga pe o to fia ya intanto ja ele me fio no la loa tu wale fanta lo fa yo no pa ia le tua o isa la wina la no fola il fa ngolo ve yaso ya wa la valo tanto wola fa le nga ma lo talo nga ma lo fo ile ono sai ele nga tu ile o tanto pa anga ma senu tama tira ma tua tu mai la valo muli panga to no to malawa ma to fa talo ya wa se mruia ainga fa now ya michelo tanto no ya male to tua ai to malele mai se tafa la voloni ke lope ele ngata tu ida ma tu ni New Zealand eva pe fo eu tanto ainga i Samoa ma lole o sai ma lole fa ma losi ele ngata foi la o le malo sule du da wa tu fo ya tu ya inga wenga e me se ile mapua yo la fai me ai so le so anto ele mo me o le fianga ye mo me ne yo le fana ele se me fa ngofi le ki o fo ya pe se mai le lo mo ko ya so la faia ko fainga kwa ko ilo lenga il ke mi wo fai ko fanga u fiu e vala wa ko le mus ka mi ki uska ya o le wa mantan to fo ya mo le fiu e vala wa pe ya le vala u parko ya o se foi la ma ai ki o fa ngai na manto le ni vai ta ya miri fa le ya le me ko mo kanga ya o nga miri fe lo ila ia pa o ko fali ma tau tia so le ali le tulanga pione ye le koniseti le UB40 pe ona fa tau wina le e sa mo le bala la pia pa ki la stona in the same vai today va ia le mabafo timunga ya ele tau fia le to a telo ila to o le na nga ia tu yo e mai moina ia le fa ili wala wi lo o fia tuksanga o fa pele o fia ye tanga ta sa mo malalangi ato ia la tu fa tunga le fa ili le UB40 ja, ai ole mele malie. Ja. Ai ni si finalo sa vali ai la fiaf. Ele tulanga ole amra. En de pole me na wata ya. O te fai tau tu lunga ole penga te fai langi la sonda.
Ia, ai familia whaamatalanga. A leo le so nafi. Ia, masalo le so nafi. Ia, ina wo mutona. Ia, mantua fo ie umalor kong seki. E wha i o le pai o le la pisi. Ia, o le wha le tonu o tua i o le mutia. O le mea lau ki akahi. O le familia whaamatalanga mai Samoa. Nau antu ni siu tamaiti. Ma whaapea leo na. Anga ia tui na i lungo le malai. Le mele sa whaiair kon siti. Fa mai sa mawai mo meo pese vai. Ele ngantai le na sa mawai ni siliva. Ia o ni tupe. Ai, o le mea nga pahaira waka. Fa mai. O la whanga pai i o mo mea ka ua mama whai puipo. Sari. Ari. Mai o langa mawai fo. A le mea lau te whetue. Ele se sere kalaka meki. O ngolenga pu ele rei mai yaka. Le mea o le mama. O te le iloa iai. Ia po le mea o kele mama le vaenga lea. Ia penga va ia kulo ia ali kempo a makang sei maria e va pa ui lungon mukia. Ia penga va ia kulo fo ia pai mala fainga ke ia le wa kam fa ia isle mama malerima. Ia le la wo mai ngi le songa fua. Le la wa songa fua ngako. Ia o le sirikere ranga. E le o le ilo ai la mama i o i le mele sa fa. Ke ia fa mai se wo le wangalo ya le menga ko ai le ro o lang kango mali e lo ngari makala mali fa pa uro i lungol parpala le se vari le porasko joli se ka ke o fo kai ko nga me fa pe e kari ko mai le me le pa o le siliva mo le kupe yo e kari ko mai le me le mau yo se vai e wanga mo ko ma faki munga ya me le ko uro yo mama vai pu o ke le ilo ia yo le over the siva over the fia ia po le over for ngingi va le nga mafua ai a fa pe lua pe kolu mama vai pu ele ai la o le ami o le bang e se te tango bon talo va tu pai tavi to sopo ia ma so fa tasi marine to Philly e West Valley Utah America magau ki asole Samoa is number 1 fika ile pese fa apaleni ai lau va alele awane ia fatali le talofa bano ai le tali va ile fe ela le tano yo ane itipu ai o se fara la velave e va mai yo e awale popole se tu malo ale fe e amole lue yo se mo ise over se lue tu ai lue lo ile fe tu lue mai tene mai ile pese tu lue ale via da ole fe ele to fire foi fe esa utala le anga etele imawaina la umai le sa nganga ngaina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae va sa mai lunga lue le yo se moi se over se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue mete
Vivianga o le rivango le aso mai Tanawasa Walter Lusul malima minuto tene ling tulai lua velo drive up to mai le rivango le wo ri malo le galu malo le se fu maria ya malo malai fu mai fu ifangu ngal le ria wo li le manga yo le malo wo ki mu le moi ya afa o nine tau sa ili sosa I would to pole le wo fa tasi mai le tlenga ya le ala ku so fil le yo le tu mala udanga ale enterprise board group i marka wa foi ya se fa ma tu mo tanto le ria so nga fu o whenga yele to do ya ma fu fuanga fu ifanga solo me shile to fa ino fanga fa na ile o va talva to ile to fa lela ma lo nga we ba lo va malos ya pa lo fa ti lo tele na fu mbo ya ma lo ko ta wa sa I wa ta ko ina shi ta to wa tilo ya yele to ta to se ba yu yo mo lu wa le to ya lo ko ma le to pa ro so ko tanto te tau whaifa ma lo lava ma lo le whaifa ma lo le tau anta ya eu yo le fa timu mai foi le vaingo le uri ya se waka fa feka waka sui mai le vela le nei tanto le fa un le veso ya Michel por le ele se sa no ma a como que yo le passa aí por detal o que ya no le se ma uru ba sa ko le tu kau a ma ru mai le ana po sole e o pa ya ke ki pa lo ngwa ko le pe yo lai ko le kawa Oscar o le try ke Oscar ya pe wa makama pa solo mai ta tu ole na ole tu la ngale dai pe ona muri mawita ya te fafta ya ole la va te vai tu le fa malu mai ya wa ma ku singa ma ulu male to lu me ona i wanga to lu mai le man to pito no mai dai ya to e wa telo e pole le ki mo ngai fe o kan ka ye lo ko fia mo sta vale le so yo tanga na want to fa sa ili sta vale ye o to me lo to mo ya mo ke no customer so le au ba mo le me ya pa sta vale ai pe o so me ya o so la me te na o na I papi sistema to le tu la ole online e te le ma to e la to application online ona e ka vai to ia pe o la ma ole le website la pa ma le mai ia la finance ma le ma le tu la e ko la customer mai o la sai mai la application mai o kiri o le kenge kiri mo ko nei ala ma afoya na ba ai ta ba le ma to ile anana ele la ma te tal o le tu pa te ai le no ko dei ale le to la ta mai o kiri pa to ma la mai so no o la an fa ya pa na yo mai ya la application tu la pa pena ya ele te le to wala sale tu la ya te la ma tu na tu la o le tal phobia technology tu la pa te ya afoya pa ma yo ma le lo online Manu fam tangi ole me ta wole da po nga fe la vol langi ni tanga ya na la vem fe ole fe mai la ta la sanga o tau fe lo ila to fe ina tongi ta vale na uso so la ile umang kongi la e pa na me o tu la ko le ti e mo ma to fe te la ai le ki no ai le tu la ma o le o ta vale ko to pa po ma tu la pa e tau le la tau le me ri ba ai kana tu to o mai e to la ta vale pe se me fa no pa ma to bo mai ai mai la amla le Australia o na o le tu la ai o la ba no pu ia e po o ma o mai ni so la pu le pa ya o la ia nai te pa tu ta o pena ya ai o la po ia ma to ia la te lo le Lele ya ma lo va ta lo si ola tu ma wai le ala amata tu ne yo fa lava yo me to ina ni so la to vile o pi hala ko far ka va avia o ai le kongia ma se me ya o le sutu la na wala na ile ta wol la le wa o no le tele o ma ko na ta ka ai ale ke fa po ki ta ba le ile patava wakidia ila utala e ai so le te la pa ba na ko le mai ta wa ta ma te pulia e fo kwa ba le no lo ya
vale Luisao da Gustava a parte ala di Marcela e Paolo ele ai fata o compagnia o no apelo no vi di ala o sala ai mola o sala al con la metodele o la lo sfulu da sala qua ciò vale la po vi male di sfulu o lo no vi o lo ngala na la le la lo da yo el finance por whatever finance is actually successful so ona isina mai ata wo ko sirtia wala mai o te la mai takona te nga ma o le la ska ma ka wo ko fa ko i bolo ba na di ma mai you know ta wo na bola sa mana tulen to sai ma na ia afoia no ko ile ko sita tu wo tu ele na ta na ia yo le ka so le fa pe ma lo sa wa ko ta ko i ma so e ko wala le process na ko la le di to ma ia yang sampai lagi mai na sita ko la pale ni o ia tu la ma pena ia ma no fa tango le maybe to silina ona taua ia ele fa pe foi le ko fa foi ma ke ia le wa manga loi foi ia la wa tino tupi ia le te tango tongi fa mai le tango ta va ne ale ia sa le ia sa ma le link ava pe fe man to ia fa le tonu le ti ia le tongi ai tala foi mo so ni le tele o le te mai ia o mai ba o ia mai ti po su la patela o lo ka ia na fa ia ko ia ela ki ta vale ia mato tu la ko le te pa wa tu la ko le po mata o le me ko le o la ile wipo du mala o la wa ko ia le melo le se ta vale ia ma tu la ko le te o ma po le dos fu to su wa te tu la mo pa to wai o tu la ko ia mo pilito telefoni ma digale ia la el list pa wa ne na ia finance la e au titolo mai se puta la pe usputa la pa el listo la io mettina e se podele ono tato e le pape tu sai che sai di se wa poia wa ma pa porte le maluena ia mai tu la poia le ma pe podele ia tu la mo tato poi la sino ma de pape la e pe la pona e le na po che ia di su e ti hai tu la mo o no ma tu tena ni scuola ya no ti la pena a list o la ti tilo o la wo ko en contract ya algo e ti pone de la como fai ya offset la ya le ni scuola fare in sai momo ma no fa tai eu te manatu le to te le ila to foi le o mau nei au kilani ya na wo fa ngai na ni sio au to lala ya e fa manatu foi le lo tato tu sa pe ma mau ife ai via sa wa fe lo ila to lenga le ala foi le wai o le fa fonga ba ia ila to to lu ngol tanto wala le ya sa le la ba ya le tu la ko le au na ko ta to wa le tio o pai ona lo pu ye o chota tu wa tu ya ele na ko ile ya o ko ya o passport o si tu la passport ya lo sai na ma wo ma ko ya le o na de price ko no le network ko ta tu le o lo pai to telefoni na tu lo bon multaia ya ta ma lo ko ile ta tu ma lo na ta tu le ya mo lo ma lo no ko te ai lo ko ba pa la wiloa ia au nanga ta pole se ta tu tinu ia no ia mama pa na se ta tu tinu fo i le ko ia tinu le ma no fa tai le te we ni si vanga ta wo te fia sa no pe te la so ye le ni vanga la o le i fa me tu mai e le ta tu an tu si mi se no bere mo wan tu le te le le so me le as ia o tu la ma sa ni la pa pe o du mal market ia o ta tu numero massamina o Barcelona o notazione fatta sbaglio o Barcelona o notazione fatta sbaglio ya ma possiamo non su ma tala mai au ya ta telefoni o le limone pitu o le meno tatu e tres o le limone pitu ma le lima pitu todo in nei paesi altro di manucau ya na su ma tala mai au ya tatu pa so po ima so le pulitula ya sai ai onda Mautinoa ia tulang po ia pa malam-malam awak po ia sa di malusam tulang pena ele manono ia tu trabalho lo o maulalo lo ia está tu na trabalho especial por neva ia so ia te ole lisan no tua school lima ia la pa u situa te ba ia te lau di lima
ia matele o tatu tavale o tatu tikiat pamata le sulua se mo e tatu lua sulo no ia i mo loa ia matele o lo mo matatu tavale i mo tatu website on enterprise.co.nz ia ai na sua e pe mo sava no lo ia i mo tatu tavale i mo tatu website na ia pungua pa te mo tatu manua ia le pomia le tua ia por joy e mas por lá cima wata joy na stato wa tino ya lo famia le di stato le tapo in stato wa tino stato se wa fu se mala mo mo lo famia na le wa e manuia o pai valo lima o joy ya pa sai mo matua so foi o le telinga ya le ala kuso fili wa vela voia ma fonga tomo moli na le tutua male au nanga ale tanto fala tavolo Enterprise Motor Group in Manukau te maua e lunga le nima fitu tolu Great South Road in Manukau ya wala vazailing lo savale mo e malo ai ngai le niva tau le tusanga toi lus fulu familu te toi o le tale o le tula e tolu na lo vasa mo wa ule ne yo kas fitialu a wala suia ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa, Vivela A. Wow, punitiai olela. Wow, oh my. Vai vai lo putino telai oi sunga olo fai gatama se ilonga ole o tina te mafai ai tu ia saula va se asu Italiano na yo kumandako Fitu ole lang say sa umay Say ole sa mi say talano amay Uwang matole la sa ule pongisa to ayo folina oe ole ario le taimane a oita se ma aita avale vale wa ole loa ina pea isea ua whaingata yo se fufuanga oe lava o sia utai mane moni na o fili fili ai le wha amaoni Malo utali tonu O laula vasa eli I leva me ona umai long keli Fetu ole langi sei sa umai Sei a ole sangi sei talano umai Tole la saule pongisa
Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala I whaatino ai le toi whaonga I nao ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I ina I le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o la pisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa. Tonga Fiti Mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I ona e le stalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa. Tonga Fiti Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Avia maua sofsa Omega Ka Ianga noi moa Omega Ka Sabale tau mofie Omega Ka Fili mai loile Omega Ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka Umalole keisile Omega Ka Talofa sa mola tunupele. O leo te amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Farms and Center. O wale tau tuaino le mamalu o so tatu watunu u ile nei tausanga. Mo so se whamoi moe, waipoiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Ma tau te keiteira fo I tau maftanga mo so se whamoi moe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi walwan o Great North Road I Avondale. Nga se sei falawa, panivide, ma le telo tau mafa ese a wale fonga tau mafa. Mo liso whamtalanga, pala wane loa I a lease and maki te o I le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valvalu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valu, valu. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Alik sida tanto fasa lunga fa PCDC le vangola woli ina ua toi se fulu male no minute olo toi o tale o tula e tonu ia ta fol tonu na ba tu le sfa ponga o tanto tala I vai fanua ia matala I ta longa ngana peritania ile tutua a fa wone ile Radio Samoa il programma de yo la woli ma fu mo se ile tula fa ile fia fidei ba mai tu fa le la va fa man malwinga all the time. Ja, o leo mo si de beseli janga I twai e fa ona na tavle ma tua sa fa malwe janga ya pikil fa na wa onga soli na uso na le la le tayo na wale molia station fa na e la onga ile termina pe wa kele ki le onga ka ya ola ngo kolengi so o le la te ma tua o le te fa yan tua fo ile termina tanto ma futa ile por kalambele malu o le tayo o le makua free flowing a ia le afo ia le tai au lunga tanto motorways ia ai ele ngako le free flowing a o ke fai ko le kelo le ka vale sole ala ia an want to ai nei manu ka sole ka le kai le siti o le pisile da ele nganta la ile alu tai sole ala sau fo mbale siti mo sauteni o ke fai ko le makua pisia fa mano ia to mai ala usui tai a uma I ngā ruenga o tiute ma whaiva alo filim e wanga ka fa pea kai ka ala sunga la wa ia ta vaile va veu sumar kai ale ngo wa ia ngalela sorry eri ia ole matua to tele ole malu le tru ole ala us ia ma le fa malos ma no fo ile le fa longo tinga ele se me fingo fiere ala usur kai awar ya lang fa kuna kana wa ka o fo ye un te fa yen tole mal lo sio le ala sunga wa ya wa masan ye wa lus fun mon tu puto sanga ola na tu ola vale ya fa ma lo tu le sunga wa ya te vai ya le wa tu te mai le da fa ya so wa tu ya tu e fa wa wina ya le to ma fu tai le por kala me le ma lo ta ya ai se I fa tala va tu le vai ngale o ile lunga o you need to vai
E mara kwa maleo pasa o le 5 o se mele le tele. Michael utua lunga, maru yele whenga i mga alwenga o le riaso. I le tausanga na same vai atu ning mele tele o tausanga ia ua tuara ia tu. Wa mai tawina i foi lele i ta'alonga o le lakapi. Ua makua ia kua le me foi lele o lo fali le lunga e ka ua o le TMO. Ia po le televised match official. O lea pe e whaanongolango mai ai lea li I lau foli. I ana whesosoa ni fo i e awinatu. O na uia le ngo foilu mo masingi fo i e le mwhainga koe rewind ai kua I mo meo replace. Ia e whaiteinga, ia pēna si koa pai, ia pēnga knock on, ia pēnga offside, ia le amakanga mai o le move leng sa wai si koa, ia pa whai. O le meo atupu. Ua makua ova ia male ala lai o le TMO. Ua slow down nai male ta'alonga o le lakapi. Lea ua matua sawa lava I le riva tau. O le mea la e fifi aile nganga. O le ua ova ia tu. Wana sau tua le tala lea aile. Whai unga le tausanga na seipa vai atu nei. Ia mara mtanga fo le ri tausanga. O lea ua iaini siu tu la fono o silsila iei. Ia le pulenga lea le Super Rugby. Tau wala mai lea I le World Rugby. Ina ia whaia ni swinga. Ina ia wha tele vavea. Ia le wha ngā solonga o tātou tālonga lakapi. A mi se le wale tāma sanga leo le Super Rugby. Leo sa hauri e tufu iaia au a New Zealand ma au se tālia I se aso o mua. O nei vaengala o le wha mai o le a suia. O leo ua wha iloa mai ai. E wheso soa di tele lea. I kalapu lakapi. E lenga tawilea. O lau whali o lau whaanga whaatautaia. Ia ta'alonga I pei ona o le a whaanga solong. O le vaenga mo mua I whamai o lea o le a whaia. Ia le a whaia I ele swinga. O le a le toe mo o mia e le lau whali. Ona whaali ia le yellow po le red card. Pe a whai. O le a whapelea ona iaise me fwile le ta o se penalty try. Ia maratua, o le mea ngā ia e pūlea le lau whali, ia pe wha penalty try, pe awa i entu lau whali, sa haka kaunga si koa le aulea, pe tai, ia u whapa u fuili si aulea o ngā le lako molo le ngā luak, ia ngā, ia o le mea lana leo le atupu whamai, e le mo mia le lau whali o na whaia le tulanga, lua, o si lava ngā ioinga o le a whaia, I totonu o le whaia o le mea lea o le penalty try, Ea, po se whaasalanga e whaile tangata I kuri I kua pe red card, yellow card. O le ale koe a ia koe ai masis, e au fi ai mana TMO. Lono winga. Na o le lau whari lawa e whaia le whai unga. A whamai ala lau whari, penalty try, longa winga, e makua maua fua ia I ngāre score. E ona pule lau ia pe wha ngāre red card, ia pole yellow card, ia pole no card. Na, wā maa ngai ia kele ngā mea. Whai mai. O le mea lea o le accidental offside. Ia pona e piko I ruma le sko kama e ruaku o elea ruaku ma le polo kaia. Ia mai o le a whapelea o na wherebele whai mai. Ia ma au fo i o le whtango fi fo le delay le wha ngai no le polo mai le ruck. Ia o le a le koe whaiang skalam. O le a le koe playing le advantage o le whai leo sikalam. E whai mai o le a wha ngai le free kick. O longa wing. E alua I kako skaramu. E unga alua skaramu kasi skaramu morgano. Ea, whai mai le si swinga. O le swinga lona tot. Whai mai. Whai wala wantu le lau whali I le kaimi o le rock. Whao ngā le polo. Ia pe a whapiritani. Whai mai use it. E sa nga koe aruaku se sikangaka. Koe aruaku koe painda koe kongo le rock. E wale mena le napa ia I le tausanga le na sei vāia tudei. Ia maisi tausanga I ona tuatu. Kusa lau wala au kusi lau whari. Use it. Ai koe aruaku fui maliska ngaka aruaku koe pain kokong. Ma mea ia leo ngaka au whiri polo kokong. Kausanga largi. Iri koe I se mea whapenga. Ia mai o le a whapelea ona. Ia makua asa longo winga I whaasala tangata. Ia male au. O le a koe whaia le mea le ngā. Whaatanga o na pasi I le polo I tutonu le nātou lava afa. Ioe. Ia aile ia ai nātou leo se 50-22. Ioe. Whaakanga o na pasi kua le lako afa. Aile ia ai na le 50-22. Ia, mai
o le ama fai feo o na fai le me fai le le quick tap kusa ele o lunga kongo o le maka ai ma fai unga kasi le mika mai kua ia po o luma ko le maka kusa le me le te vai tuai ai fa taimo nei swing o le a tele vave ai le fa nga so longa o ta longa ia ai ma tu fo ilai o le tele vave fo le finga o ta longa me fai ona se ai o ila o le foka ko e o so mai ai ko kongo le TMO o lea lai fa mai le tala o le swinga ma le teuteunga o tula fonga noia. A fai e iei se taimi lai va e mai tau a tuai el TMO. Ua vave le fai unga lau fali a o lai iei se mea e ta tau o na fa sa. Ia o ngā fai a lola ia lea o le tūlanga le da. Ia pe o se tala fo i le lau fali e fa pe mai. Ia se kuwangi a larka ko aka ngai lunga iu. Na pauna o le taimi. O lea a fa ana vera vea kuai. Ia le mea ka o le TMO i le laufari. Alonga winga, o le ako e kuia u se e vai le kausanga ngei, ma kou ma se uso le saori ia tuala tai leota, ia ma muripola pio muripola, ia o le ako e kuia ma ku se e vai, ma kio e fa sao ia calls al TMO. E pa va ai mo liva tala vantu le divainga o le awau. Ia wala mena le utupu i tatu talo ngā misa super rock. Ma kua si lau wale alor karong. Karu wai, le kaufi. Ki ngā ere se mea ngō kaufi e se karong. Ia e wha mai al TMO. Le e ka wanga whaine mea ne uwhak wai. Ia anyways, o le mena e look forward i tatu. I le teimi amantai, le tamu sanga nā le super rugby. I le nei fo i tau sanga. O le wato e fitu bidute o na tālea. O lein tūlai tonu tālu sia na ua maua se paka o lau tāpale. I langa ian tūle piki mai le whāna wa onga le tūai o a onga i le nei a wa uli. Le ata lele tū mai sisifo, pe se fretu ua i a whāsino mai le na whaanga, le la lele na unisilana. Hey!
In this update, a change in student progress reports, with schools now required to give parents more clearer information about how their child is progressing. Nationally consistent assessment and reporting will be implemented in primary and intermediate schools for the first time this year. Jordan Dunn reports. The new system replaces a 20-year-old framework and provides parents from years 0 to 10 students with progress markers and learning updates twice a year. The information will include progress on reading, writing, maths and attendance. Education Minister Erica Stanford says the government's acting on advice that parents haven't been receiving high-quality reporting. Tauranga City Council is prioritising transparency when it comes to its review into the deadly Mount Maunganui landslide. The bodies of all 6 victims have now been recovered from the site. The council has opted for an independent external review over a rapid internal one. Tauranga Mayor Mahé Drysdale says the review was about establishing facts and understanding more about what happened. The last thing we want is to see another event of this sort of magnitude that could have been prevented. Expelled Te Pāti Māori MP Maria Meno Kapakingi says her expulsion was bogus as she fights to have it ruled void. The High Court at Wellington is hearing her injunction application today after she was expelled for overspending her office budget and bringing the party into disrepute. Political reporter Ethan Griffiths is at court. But Kapakingi's lawyer, Mike Colson, alleges the evidence shows the party's co-leaders were over budget too. Colson says the party's relying on conduct by her son, Edu Kapakingi, to allege she brought the party into disrepute, but she can't be held responsible for that. Te Pāti Māori's lawyer, Davey Selman, will reply this afternoon. That's news. In sport, Justin Rose has stormed to victory at the latest PGA Tour event in San Diego by 7 strokes, breaking several records.
The Englishman's margin of victory is the largest since Tiger Woods won by 8 strokes at the tournament in 2008. It's also the 72-hole record there, breaking the previous record by 1 stroke, co-held by Woods. Rose says he was cognizant of all the history in the air. I never let my guard down. There were other things to play for, to have a tournament record, 23 under. I was keenly aware of that. Super Rugby have announced 5 law innovations ahead of the 30th anniversary season starting late next week. Among them, players will be allowed to take quick taps away from the mark within a certain distance. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Now, whakale turugas whapoponga rao tātou tala I vei whanua o le rivahenga o le awoli. O le asunga fua e pi o rau rātou le rivahenga o telefo. I langa ngana peri tāni o le amwhain toi mūs whapoponga I se teimi o le asunga tai au. Apple te riva talafan tuai mātua ma le whanawa onga lau tua onga o le ria awoli talo tamaiti. Wa me o tua mai le asunga mua la onga I le ria kuanta mua. E pa fio le ftua la onga lia sunga fu ya fio le nea onga me le sunteni ya ba lor fa ba ya fa me le official va in town le so I au kilani e ma tele na wa mai ono yena yuanga fio lo mai I se temi le po ana nei so viliangi mai le so mai le tu I mantu e wi le so le vela lus fun malaiva tikeri ia le vevela o au kilani le so. O lona malu I le po ananei oka lo se fulu ma le tasi tikeri. E ma o le angoto le la I le lua miru te ai le afo le valu I le po ananei. O le vengu la so antea mo au kilani o la so ane le la I le toi lusu tolu miru te li tula e fitu I le tai au. O me ma tele ina a wawa mai tolu va vasolo I wanga. E ma o le afa pele on fa yumi. E se teimi o le tai au. O se vili o le angi mai le tu I mantu I sifo. Pa solo I nangi malo si mai si sifo. E teimi o le aoli. E wa talafan tu I lole I lo tātou turu I Samoa. Pa mai sian tu langango le tua I ainga woma e masamni. E o se tasi o li talavau lea na wha pēna malemo. I se tasi fo I o vaitafe I tutonu o le tātou turu. Pe antulona au wha mawhana I o toloto manganga. Ia o whianga iei le tinga. Ia male matui o le malanga le marimu le oti. Ona o se wha na brave le maalfia. O mei o winga o le tāwi le so I Samoa se vanga whatupla I au whatei inga o sa vili ma timunga. O lo nta onto pe ilunga o Samoa. Ma o lo au mai timunga mafa ma sa vili e malo losi. O le lai to e lau sa vili mai mātu I sifo. Pautuanga, malapata inga mo timunga mamafa o lo o wha mahalo sia pēr mo laufurua umo Samoa. Lapata inga lo longa lo wha mahalo sia pēr mo vaitafe. Maro fuanga maua lalo. Lea ea fiango fie. Lapata inga o savili mahalo lo sia lo wha mahalo sia pēr mo Samoa atoa. O winga o le tawi le somo Samoa tap solo in timu ma e mamafa ai pu fa pe wila ma fain chili so vili malo lo sim fa tau ya ole angi mai o le lai to I lang o le vengo la so ante amo Samoa o le ai timu I tolu va solo ai ma e fe lolo le ma lo si so vili ya ma ole fa tau winisio no fuanga tulanga nai pe oni ai winga o le tawi le so ya mla so ante o le nganta mo I tanto ni au kilani ya e Michelle volo tanto fa siramanga I Samoa. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bear I le Radio Samoa. Yeehaw! Yeah, TT the artist, Club Queen, DJ, all the ladies, 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 all the ladies.
kama Sigilaw pe silipi kasi mafanga-fanga Sole resi ko siya ki umapulu ole fanga drop Ayaw parse iko maraw kama Ingana ole olanga Ese umalava tangata Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Sole resi ko siya ki ukailema umanga Unga kidefa ariangana ufikara esea urema umanga eva maila ikama uringi au umanga sole eva mailo ile uima ya madele pala pala emu madebe asa asalela oso ikele maso le yanga de sole kama eva maikuile oso ekawile le ikawile le maso ope akale fama ifika ikinga ofisa asa kama ipe pala ase yo fama kala kala le winga oringi kala kukusa ole ofisa ma ile umanga au unga fili va ama mawafa bangu yanga enga kalopima uma au la pele ko anga ole olanga ese umalava tangata Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Sole resi ko siya ki ukailema umanga Alo unga edefa ariangala ufikara esea urema umanga eva maila ikama urengei au umanga sole eva mailo ile uima yama Ufisa pe faima umanga Kausi ainga pe ola maka Ase koe fa alongo mai kama ako mai papunga mafa ufangwa ugo silifa afe ange urema umanga ua eke ingo eke uile pala eke po iya enchoide olanga Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Sole resi ko siya ki ukailema umanga Aloka amua mumaimba de pua Usalua ole umufa akali le malanga Alava makukueka maise au paka Wa uli paru sami headshot ile pua Belangi aingi papaka manupa Lolo wangu moe vai ai kangaka Ngungu ile sami sole mara para Oka mai kisa moa mangu ia le malanga Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Ekilunga elalo te work na kama Sole resi ko siya ki ukailema umanga Alo unga idefa ariangana ufikara esea urema umanga eva maila ikama urengei au umanga sole eva mailo ile uima yama Tuile teine la lele Malanga tune ileva alele Taimi umalava utemiti Iawela upele sili Aole nei wale ayo se isi La upele moni Eiti ole fili eita si ole fama oni Esu ia lava ole olanga Telefo yo utausanga Aole ne ole suia sautali uwe apele ai Tei uale foi mai Aole ne uatoya ina La upele moni Eiti ole fili aita si ole fama oni Pipa 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 pipo Pipa 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 la pipa pa Pipa 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 pipo Pipa 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 la pipa pa La upele moni Eiti ole fili eta si le fama oni To e malanga foi ilu America Ele ngata ile su ile va ai sui fo I folinga
pipa pipo. Pipa 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 ba pipa pa. Pipa pipa pipa. Zoom zoom ba pipa pipo. Zoom pipa 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 ba pipa pa. Oh 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 la upele moni. Hey ti ole fili ay tasi le fama oni. Vivianga sui fe filonio le rivango la woli le tua ia onga ale fana wa tala fan toi ma tua e ma fana wa onga na wanga ia tu ia inga foi le ringa woli le tua ia onga e pe ona sa feanga ia me le tau na la e mo tibring ia le wa fa tsa mai le sunga ia Victor le toma la danga le tau world and auto limited iona la lai loi o tara wa fu se fa ma tu mo o ma e ma sina fa ma vengo le ringa sina o fe puai va tala fan tu Victor ma lo nga lue e ma lo foi le on sa il dia so fu ya e ko mo ma le langi ma o singa foi ko mo ma lo sa i ma lo foi to tu le sunga patara ko sa mo ya o singa mo sa malawa ya ko pera we ma sa ma ye ko wala ya ma lo la ta wa sa ya to ya le ko la uman ni aso fu so man pa singa ti bungo ma to ini yo tawa kire ro hu ngar ko fai pupon le ngai la ya ma lo la sa ya to ya e mulian to langa va tai mo ta sanga Victor wa mo isina timu ta fa su ele la ele ma ko va ki ai ne bevela ya ole amatanga ole ringa ya so me le ngai le ole solo na lua ole ringa sino February ya we ta wala tim ya ole ai ma ulu man to wa le o palasi me foi le timunga e pe o sa ye se temio la woliana le la o lo winga no mo se atu ya e timo foi le ai le on ki munga lang fa yanga o ko di Victor o ki munga fa ke ai de pef o ke o fori o re pa pe o ki mo pa mo yanga dia o a ki mo e ka o le se nganga ki mu manu ka mo ki mu o ta ai ma no le sai ma no fa mal soli ke ya li waka ko mo ya fe puani li ya Victor soli sa o soli ya va vera do tau sanga me lo ye sanga sia umba ma ya nuavi so ko ma fe puani ai ko embo folembia soli mo november e va pe ngare ngi ono e ke ya va ma soli kai va vering man ko se fa ngau di Victor ri ke ri kai ya fa pe ngare ngi yora kam ke kwai lo va ve ku lo langa ngai lo ka ko ya e ma lo lo sai you will have a fa tim e fa kai fo ka mo ai singa ma lu ri Victor ma lu o ko ai so tu era de que eu fui e mu kai mo ko bella so
Se foi vinga le kau do e. Yeah. Depois se sabe, maku ku sabe ni maku ku o tawa se man. Io. E o lama de que o foi, uma boa que o kimwa, que ka fisi fa, ka di kimu ma ko ma du. Mero o inglês o kimwa de wa kim pa ye de la de. Quero. Lera po ko iki aki mo ai sanga ko. Ya sa leira va ko que bisa le fakat. Le. Ja, maar lo va malo se Victor o ani fabrianga mole tro o le ding masino February. Ja, wai de ko mi fo ye fa mai. Ja, le Valentine ka ko wa mi se vai so pupu. Ja, wanga fo we look forward le wai tangi deal ne yes for it. Ya sa leira va lo so nga so mo o se va pupu ne ma lo so nga renga ila so dat parele. Ya so tala so nga renga ila so na so ai. Ya so amata we ya so te masan ya balu de lima. Oleh so nai oleh balunga de dua apa foi pulanga tala satu fatpau pasa por satu para sini sai ko ya oi tuang para sini que suma ya esa sino foi la service ya tinga para ta vale ya satu pulana balunga lima ya oleh so nai balunga de dua ya sapun satu pale di wai tangi dei ya fa yang aku puasa wa ta fonga ele asmalulu de wai tangi ya kini leila bangi ya kilo ta vale lo service ya por our mission service ile kato company mas ya ki por uta vale ya le potimu ile dola bande ku ke opera sorry le e adwa ya fasing mas ya wala ya tudang leina sia nga mai ela wana ya lo samo tan no lo ngana samo tan na ki fani mo oi ya o tato compensini e uno senero te sende la sulu ila soma fuanga ila sulua uno sene la sulu ngala se tokuma so ele sulu senete sia tiro sai mato pompe seni iba tasi iba tala fa ta po iso le tala ki tu fa seni ta e ta tex ya polo ka ya point pa pelo mo so ka ya fa sito na ta pompe seni batira wali na ka ya se kon swai kon kesi fento refill do iba tala iba seni ole a pelo fa de tono kon kesi to waliki pe le a po ya pa maria tu ne getting fento refill kon stop to mo kisi po kumanto ki wala sangare mu ata to ya ole tato safa man malo nei ya so o vista nepu ora samanina patato gasta utro sai ma te compensini su mai amre se poni marwai ki ela man ma te pambu ole tato parisinia ma te tato ya tato ma solo sta ma ki vo u service service de palevo pe lo sta la ya ngata poleta to listi ole lo inisi to inisi mo lunga poli lift upa noko ufet ufe di pe amate suenga lo sa vale panito ni de sanalo swa uriki o ni modio sur malate pone ngana ma skena ya ngata polero ema du ni lo so como ka vale na le lo ema du ya le mai teni na bela fa to ya mo foi mata vale fa to pelo que tinha ma to fa vale ma to fa tas SUV catovan o tato a wheelie 4x4 male tugi a driver umana teu o kon modify ta 4x4 sai do kilinga pa la fo ma sa se mon tu iai o le snupo pupa ya male lift fa pe ti langa sangale ki ma ko su ya ai unga ta to sa fa sa wa ke mga SUV so se ki me te le so o la ve pisai ke sai langa sai na tu langa ni ma sa fa sa to ino sa va tuai fa so sa va ko to na ma so fa vale le sene información lo sense ya nam no dia polai lo sa ma so fa vale vidi man ma so numero ole oiva lu fa por dua o ma so sani o ma so fa ele ma so fa se sa fi sur peto ta po ko tuai mo sta vale ai no mira sai ta pe te pala au me no ma ko sai por fa ai su ele te mo te ki pa se ke ne te pa ko le la ma so fa se ki me ku se sai se no no sai sublima o ta la iki a ngata pole sai la po elunga mo ta ko wili duas kulua male duas kulu sufitu ngai lalo male sa suvalu o mo i ta so fa de se ki me o te mana tua va pe te sia mana o ko e para ma ma ko fai no no le ta la te le a se lunga ma ko fai na si son si po faro o ta vale ki le ala ya ma to ta ko vi alignment pa se ngai fa de ko pa o ta vale e la va fai o le alignment ile tato a fare nei reactor ma sono i sistemi Skyline 3.7 lista laut di reactor di ma se Skyline então reactor so uma teu uma foi na low por que uma copy tato kana mon leva yasto tato vale na leva yasto
Ko te ngai kau se ko ka ia ta sana. Pini man masu numero o iwa ki tasi tolu o. O iwa ki tasi tolu o masu numero na kala mai mo so sani. Amo dete ni fa o fonga boa o masu no. O yo sai ba o me tulare uli ya ko ne me mo kai ba. So I voi o le sunga ia Victor wa vela voi ia ma fonga tamu le moli down le tutua. Malau danga na Tire World and Auto Limited iona la lua I lungo East Tamaki. Foi lungo Bench Road o lewa lus fulu tolu. E malau fa midu tele mo te ene le tulai tolu toi fa malo toi mantua. Lewa tua o ngā le whanau talo whatamaiti o amai uto. E amai lea o ngai le reia sunga fua sa e usikai. O ile ngolo whia o ngafou. Ia po o to fiele to vsenga na o iai le rita usanga. E oi, o nei le leo se vai fou. E ngai e waku marau ako a onga. E oi, ai alau pinkala. E rei doa foi lau lunchbox i le ngias. E manga i ko free lunch i le ngias o ngafua. Ia le fa maule fuspa tono le tava le ole foi eles kamiki le benga ko puele pisa. Ma Jonathan tuai nai close to show so ya Terence Hankin le mafu tomba ile divang ola Woli Junior Moli. Ja, wa ya ne fuspa ole fa na wa onga malanga yantu I ainga ile ya Woli. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Sufumali down le lao so bandi le ding vang ola only ma le bese te pa ile matanga le mafutanga na fapi oi na mo ioi ai foi na mo alu me to tino ma me taua lo lanto ainga e fa to sida mai la ma me la so wa le ding vang tau ola le tulanga na wa yang tanto Io, ia fa pengar ngi yo lang, ole aso ole lei. Ya ole aso foi wa fa le lei. Ya ai ia mau pele to vai malava le on sai. Ya ole benga nga le nga e ai tu. Ya ole lava la on sai. Io te alway te tautua. Ya mai te alway te au nat. Wa ile ai nga mami makabai. E fa pengar ngi yo langa ole aso wa e via ole aso wa e fa no a kele kula via fa no e ole me pito silina onanta ua o e fa nga ina ya le tanto au nanga le ono fa fitono o New Zealand a mi sela tanto ina au kilan ya ole ua fa ilo mai le Kiwi Rail fa mai ole lanto fa matalanga Wa mai o aso le santa fia imale fe malanga ia mei ono fo afi tono au kilani. Ia ua pasi ma ele to e manatuaina. O la to talana dai pe ona ta ua mai ai. Ia le toi fo i entuai ono fo afi i le feo i le teimi masan. E pe ono toi fo i mai ai le aso tofi o le vai aso na se vai au today. Ia ma o le folanga la le ua fai mai nei. A whai e to yeini si teimi tau fiai whemalanga i ngai longa o mene i ono fo afi po trains i te tonu o au kilani. O le a le to e tāpunia a toa e a sections fo ye lepi o le masani o na tāpunia. Ia e sei whai e ngā ruenga toi wha le leia. Whai mai, o le a iei vaenga o le a wha ngai lava pasi. Ai o le a iei fwai vaenga o le tātou train
tracks o la whapele o na tala ina pia a wafe balanga I ngā le tunu. Ia, o le tūlanga le rai pe o na tā ua mai ei. O na e ie le teimi le na puni ai, mo le iwa masina. Ia nisi o vaenga o a wala nei o train, ai sei whaia ngā luenga toi wha le leia. Ia iwa masinga o longa winga, koe kiki a kausanga ako. O lo lai se umi. Ia ele wha o ngā inai le nā tau tuama le nā o na. Ai awha pia o le tūranga fwoi le pisi nei a tāntou tāwale. Sorry, makua mo o mia I lau. Ia le au o nanga lea. Ia o le aka ke whaalonga fwoi le. I lea fwoi, light rail. Ia po o le train fwoi le lai titi ane nei lo train si o lo ia le temine. E wha ngā ina I tai o le sit. Ia wā le mea sa o la koe. Sorry, se ua makua kaunga o ka koka paka so le mere wai. E le o toi taunga o fia mene I o ka paka. A misi antai le sit. I le nei vaita. Ia e mo mia ila. Arua ko le train, alaku oso I lalo. Ia e fia whelua I kai le siti oso lunga le menga e ka o le monorail. Ia nga whelua I ale kai le siti. Ia e pangale. Le ima se mea whapenga wa kupu. E le lopo le arakausanga. E ono fausi ai se mea whapenga. Ia o whemela koe whau o koe ngā mea so le. Ua kaudu wale o fi kai o le. E kai o le siti. Ia I se longa e kakau mingi mai a fui e mai le sifale a ngai le sifale le kai o. Ua makua le ima se mea o ngo whau o koe ngā mea. Ia vai I ka koa wala ia e misiala wala leo Queen Street. Ia sa lua lanes. Ia va popo koe ma le lane. Fai le leo pasi au ka whau o wha. Ua fiala le mea lau ia le kimini. Wha mai. Le ie fai au ka whau ie sa vali hitangata. Hoki a koa manai pisidisi. Lai tai le siti. Ia karukaru ai le pokorga karen kusia le akam whai mai. Ole makua maanga ia le mele. Ia maanga ia li olang pisingisi le waka pungi. Ea mai le ngā pa koe ngā pisinisi tai le siti. Te le manoano ai mau pisinisi ses. Olo wha pele ona wha solo pe ona taha puni. Ile nei ia vaita o le tausanga. Olo no wing. E le tai ia na pasi tātou mo le tūlanga fwoi le leo le wha le ton o le tamao a hinga. Ia a whai o nawa e malo lo mai e lau ngā ruenga o na watapunia. Ia malo ia te o leon sai. O le whawhi o le bingo I le kembirigei e toi sa I linisi o ngā ruenga. Ia tonu I sili anto le nao le amaua. Ia ngai lo le mele sa e yaimbo. Mua, ia o se tasina vaenga po se folanga le da o le ta ua mai I le awa uli dei. Nisi vaenga, ia la kakuanga ia koe se keimio mua ai toi whaatalo whantu e le rivaenga le awa uli matua. Ia ma le whana wa onga, ia e vai neo la tau fuspa u whamole mole tātou awe tā vale. Toi ana fo I le osi, se lava ua e o ti, se le mna o li sa pasui le aunga e o mai le na sala. Mole fa tali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala. So say ta fa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai o mo ni si va le mala so oi nu tu ma la fanga I want my way to a safe place so far me talanga pe why fear si fo I lava o le cha Foi le osi, se lava ua e o ti, se le nao ni sa pasui le au mai le na sala. Toi foi le osi, se lava ua e o ti, se le nao ni sa pasui le au mai le
sala. Na 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 na. So say tafa so ina o si oni tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll I wanna lo ya o le papio samo ai wa moni o si va le mala o solo inu ui tu mala fanga I want my lo tu say fai so fa me tanga pea vai fia si va foi lava o le cha Foi le osi, se lava ore oti, se lembra o lisa sui le au mai le na sala. Foi le osi, se lava ore oti, se lembra o lisa sui le au mai le na sala. Fukamali down at Mount Vian Band. Jonathan to Yabopi, Nancy Williams, Living Vang or La Woli. A man on the field of Fever Man of Willie on the side, but to one fella out. Before you telling a young temple saw, a ball out telling them Palongi. Well, I went out Mala Yellow, Vishi, Makini Makan and Vang, and I like shake Yarago.
Sorry. Five. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a man named Sam who joined the American Army in 1812. He was such a good military leader that he became a major general. Eventually, he also became successful in politics and was elected governor of Tennessee. When he was running for a second term, Sam married a fine girl named Eliza Allen, but the marriage only lasted 11 days. It's not clear whether Sam's drunkenness drove them apart or whether the divorce drove him to drink. Sam later resigned as governor of Tennessee
and went to live with the Cherokee Indians. He became an alcoholic and stayed for years under the influence of alcohol, or firewater as the Indians called it. Sam went downhill fast, as drinking burned up years of his life. One day in 1832, Sam was back in America's capital of Washington, on a mission for the Cherokee Indians. He was walking down the main street when he saw a congressman who had publicly accused Sam of stealing and fraud. Well, Sam decided this was his chance for payback, so he beat the man up for slandering his name. In the days following, this congressman, whom Sam had beaten up, got his own payback, because Sam was publicly punished and his entire political career and reputation destroyed. Or so everyone thought. Then a surprising thing happened. Sam changed. He realized he needed to learn to control himself. In fact, he continued to so prove his self-control that America trusted him as the leader of a large part of the nation. This man, Sam Houston, who for years had lived as a drunk, became the first president of the great territory of Texas, and later returned to Washington as a respected U.S. Senator. To this day, Sam the Changed Man is remembered with one of America's largest cities named after him, Houston, Texas. You know, everything changed for Sam when he himself made the decision to change. And so can you today. Just ask Jesus to forgive you for your wrong way of living. If you ask him to take control, he'll help you start changing, to become the successful man or woman of character he made you to be. Just think a minute. Se formali na la au tala vo e whakasā mai le penisula i jara tū
Le ding vainga o le woli la utoe fitu minute o na tale o late July fa tolunga tuai e le polkala mena le think about it boy ma mo tanto uma le ding vainga o le woli va telefon tu ya senesia e before ya sina le ole ma fu le tanto tutua le ding vainga o le tanto polkala me. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tolu amo. Ja, for tele molle tanto ma tanga ile July lua se uli me fol de vainga o le woli. Ja, o tolu wan tu na se tu molle nei ya songa fu ala se ngana wole tu tamali ile tanto ma tanga o to ala tu tai ile temi sa si ile na ai. Polgala me langa i fo faiva me le fionga yali a tu severe. Ja, mai a tanto tala mai le Pasifika ma tu on le lang. Le wa tabrina al fatua ya Miriama ala la toa pomari. Banga loiso leo lo titi faitama madui le fiafi singa fuala awa ngale fa ke ai lo kau kinga. Male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya efe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ya umasia uhani a o masa vali vali le pasina se yesu solo ya samo alo uatulu se ifai mafia matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma ema de ilano ole ni na o masia ukele. Ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se yesu solo ya samo alo uatulu se ifai mafia fianga ye banga atene matama olo sisi vai ma pepese